Dakle, pozdravljam sve prisutne. Večeras imamo javno predavanje u sklopu manifestacije Dani Instituta za jezik 2022. godine. Obilježavamo ove godine 50 godina od postojanja Instituta za jezik, a Dani Instituta za jezik su naša tradicionalna manifestacija koju svake godine imamo od 21. februara Dana maternjeg jezika do 21. marta, u sklopu koje imamo razne sadržaje, a jedna od njih su javna predavanja i večeras prije smo to naravno imali uživo, sad kako je situacija promijenjena imamo online, ali možda je to još i praktičnije i zgodnije da ne morate se nigdje spremati, dolaziti, možete iz svoje kuće pratiti zanimljiva predavanja o jeziku. Dakle, večeras će doktor nauka Jasmin Hožić, viši naučni saradnik Instituta za jezik, govoriti na temu jezik i školstvo u Bosni i Hercegovini od 1823. do 2023. godine. Zanimljiva i aktuelna tema, iako je period od 200 godina u pitanju, zato što je i danas problematičan status bosanskog jezika u nekim područjima Bosne i Hercegovine, a ovdje ćemo u ovoj prezentaciji vidjeti kakav je taj status bio u posljednjih 200 godina, šta se dešavalo, koje su turbulencije. Ja se iskreno nadam da u 200 godina je pronađen možda neki model koji bi se mogao upotrijebiti i danas da riješimo ovu situaciju. Jasmine, izvoli. Hvala najljepša. Najljepšim pozdravom također pozdravljamo sve one koji nas prate uživo. Zenaida, tebi posebno hvala na ovom domaćinstvu. Ovdje ova predavanja su, kako smo se već navikli, moram to reći, zamišljena kao ovaj uži krug ljudi koji razgovara o određenoj temi, a jednom je pripala i obaveza i čast da govori nešto duže, a onda nakon svega imamo proizvod koji se može konzumirati i kasnije. Stoga posebno pozdravljamo i sve one koji će nas gledati u naknadnom gledanju na našim internetskim platformama. Ovi koji su u mogućnosti da postave pitanja još dok ja govorim, to mogu učiniti preko komentara na našoj Facebook stranici. Ako nemate ništa protiv, ja bih krenuo i evo još jednom samo da se zahvalim i kolegama u institutu što su me pustili da uzmem ovu obavezu dodatno sebi u obavezu i da govorim, omogućili su mi da govorim na ovu temu, a ja nekako hem što volim govoriti o jeziku, hem što volim govoriti o društvu, a ovdje se spaja i jezik i društvo. Ovdje sam na samom početku dužan dati kratko obrazloženje teme i šta nas čeka ovih 45 minuta do sat vremena koliko se planiramo družiti. I vjerujem da ćete svi vi zapravo postaviti negdje sebi pitanje šta je ovo 1823. odnosno zašto stoji 2023. a ne recimo 2022. Dok dođem do tog dijela, ja ću dati obrazloženje prvog dijela teme i onog što nas očekuje u nastavku. Zamislio sam da govorim, kako kolegica Kravdić kaže, o statusnim pitanjima jezika u društvu koje se najviše preko školstva može direktno saznati. Zapravo u školstvo je dio društvenog sistema i tu možemo direktno vidjeti status maternjeg jezika u društvu, a s obzirom na to da manifestacija Dan Instituta za jezik počinje Međunarodnim danom maternjeg jezika koji se opet negdje veže za statusna pitanja jezika u društvu, ovo je zgodna tema. Ja ću krenuti od, kako vidite, osmanskog perioda. Nije slučajno izabrana 1823. Vidjet ćete na jednom od prvih slajdova šta je zapravo ta 1823. Da krenem sa druge strane. 2023. još nije došla, ali negdje smatram da se ova godina u kojoj jesmo naravno dodiruje sa 2023. pa to može biti obrazloženje zašto stoji ovaj broj. Ili ako gledamo školsku
2022. pa na 23. možemo to gledati i tako. Treći razlog je zašto 23, a ne 22. Treći razlog je da se 23 opet poklapa sa ovim prvim 23 i poklapa se sa nečim što je jako važno kao prijelomna tačka i to je 93, odnosno 1993, 50 godina unazad. Ovdje mi je cilj i evo, pošto obilježavamo i 50. godišnjicu od osnivanja instituta, ovdje se negdje može kazati da 1973 igra značajnu ulogu. Tako da imamo neke prijelomne tačke, ja ću nas skupa provesti kroz ove prijelomne tačke i pokazati ono što sam naumio. U ovom prvom dijelu govorit ću o statusnim pitanjima maternjeg jezika i maternjih jezika u osmanskom i austro-ugarskom dobu pojedinačno. Najviše ću se u ranoj fazi zadržati na bosanskom jeziku, prosto zato što je taj dio najmanje predstavljan do danas javno i neke stvari treba korigovati ako govorimo o javnom narativu i našem kulturnom pamćenju kada je ova tema u pitanju. U ovom dijelu kad budemo se primicali sadašnjosti na prijelomnim 90-im na ovamo, već ću više govoriti i o samom hrvatskom, srpskom i paralelno bosanskom, a naravno posebno u onom domenu nacionalizacije ili buđenja nacionalne svijesti u predaustrijsko doba također imamo i ovaj krak tronožac zapravo jezički i zato tema nije imenovana recimo bosanski jezik i školstvo, mada je moglo slobodno biti i tako imenovanje. Evo, izvinjavam se na ovom nešto dužem uvodu, evo s nestrpljenjem čekam da krenem. Prije samog konkretnog ulaska u temu, jako je zanimljivo pitati kako su se osmanske vlasti odnosile prema školstvu, šta mi skupa sve javno mislimo i znamo o tome i kakvo je stanje u Europi i Americi. I onda nađete da zapravo moderni sistem obrazovanja i počinje 19. i 20. vijek i tek od prvih decenija 19. vijeka u Europi i Americi se uvodi ovaj moderni pristup obrazovanju kakav danas imamo, klasični sistem obrazovanja. Tu negdje Bosna interesantno prati na neki način pa čak i požurije svjetske tokove, jer već u 19. vijeku sa 1823. To je ovo, imamo nešto što se zove najstarija škola u Bosni i Hercegovini zvanično, to je škola u Tolisi u sjeverno-istočnom dijelu zemlje, gore prema Slavoniji, ali dok ne dođemo do tog, ovo je još uvijek obrazloženje. Dakle, počinjemo od najstarije zvanične škole i pratimo stanje do danas. Evo, to je odgovor zašto 1823. Govorimo li o statusnim pitanjima jezika, naravno pratimo i društveni kontekst službenog imenovanja jezika u počecima modernog školstva i pitamo se odmah koji je službeni jezik bio u osmanskom, pred kraj osmanske vladavine. Ovdje, odnosno u bosanskom vilajetu koji jeste državno društveno uređenje. Kad govorim opet o samim pitanjima direktno bosanskog jezika i školstva, ne možemo da zanemarimo 1907. godinu, sad već ulazim pomalo pojedinačno kroz ovu košuljicu izlaganja, kroz ovaj kostur i dolazim do Austro-Ugarske i zapravo ovog rane faze Austro-Ugarske vladavine i do anekcije koja se ovdje poklapa opet sa 1907. na 8. to jeste 8. I ne možemo da ne spomenemo 1907. kao godinu ukidanja, zvaničnog ukidanja bosanskog jezika iz tadašnjeg društvenog i cjelokupnog obrazovnog sistema, mada imamo i tu nešto dodatno svakako da kažem. E sad, ako pogledamo šta u ovom kontekstu javno, evo, direktno učenicima predočavamo danas, pogledajte ove podvučene dijelove iz udžbenika Naš jezik Sarajevo Publishinga, tamo lijepo stoji. Kaže, u vrijeme Austro-Ugarske naziv bosanski jezik postao je službeni jezik. Ja ovo kao lingvista čitam da ako je postao za vrijeme Austro-Ugarske službeni, onda je
ranije ne postojao službeni kao bosanski kao službeni. Mada možda i ne mora da znači, ali evo to mi negdje pada na um. Onda kaže ovdje, koristio se isključivo naziv bosanski jezik, ali u sklopu politike formiranja bosanske nacije, jedinstvene bosanske nacije, i kaže opet zajedničkog bosanskog jezika. Ali negdje opet ovdje stoji kao da je to poseban politički segment, da je to imalo političku konotaciju i da je to neuspjela politika formiranja bosanske nacije, i kao da se nazire da, evo pred kraj ovog teksta, da u sklopu neuspjele kalave politike bosanske nacije i skupa opet zajedničkog bosanskog jezika, kako god to smiješno zvučalo, ali tako piše, ispada kao da opravdavamo, pošto je kao bosanski jezik 1907. bio u sprezi sa političkim djelovanjem Benjamina Kale, a ta politika nije uspjela, pa eto nije uspjelo ni održanje bosanskog jezika u društvu. Pa je bosanski jezik ukinut zato što nije uspjela bosanska nacija. To je negdje ovo što laik može iščitati iz ovog kratkog teksta. Sad se naravno svi mi pitamo da li je to baš tako. I onda se vraćamo na ovaj početak. Namjerno smo išli malo izlet naprijed, na ono što imamo u svom kulturnom pamćenju. Knjiga Najstarija pučka škola u Bosni i Hercegovini obrađuje monografski ovu školu u Tolisi kod Orašja, da preciziramo. I ovdje je zanimljivo da je Franjevac Ilija Starčević zapravo u dogovoru sa, čini mi se, Husein Kapetanom Gradaščevićem, ako ne griješim, direktno osnovao ovu školu. I pazite sad, ako se ova škola, koja je franjevačkog tipa, ali je prva zvanična u kontekstu modernog školstva, ako se za nju veže nešto što je drugi Franjevac koji dolazi iz Osijeka da bi pomagao Iliji Starčeviću, i kaže, za vrijeme boravka u Tolisi ovaj Franjevac iz Osijeka koji se zove Ambrož Matić napisao je matematički priručnik. Ovaj matematički priručnik glasi račun za 1. i 2. godinu školsku iz latinskog u bosanski jezik prinesen. Evo, nisam do kraja citirao, ali razumjeli ste. 1827. je štampan u Osijeku, ali kako literatura potvrđuje, Ambrož Matić je, dok je sa Ilijom Starčevićem radio u ovoj prvoj bosansko-hercegovačkoj ili bosanskoj, ako hoćete, školi zvaničnoj, napisao je matematiku na bosanskom jeziku i to stavio u naslovnu stranicu. Tako da se termin bosanski jezik, evo sretnom okolnosti, veže za najstariju narodnu školu u Bosni i Hercegovini. Sad, ako se pitamo da li je to baš bosanski ili, pošto su ovo bili katolici, imaju to elemenata hrvatstva, da li su oni propagirali bosanstvo ili hrvatstvo, da li su neki od njih kasnije imali turbulentne nacionalne ili nacionalno-političke odrednice, da li su generalno, šta su djelatnost bosanskih Franjevaca, da li je ona samo bosanska ili je i hrvatska, onda ne možemo, a da se ne sjetimo, barem ovo po literaturi, i drugih Franjevaca, pa recimo Grga Matić, piše odredbe o školstvu u Kaptolu Bosne Srebrene sredinom vijeka 1854. Ovo je mnogo kasnije, i kaže tamo, ako bi se moglo, samo da sklonim malo da se ovo vidi, ovdje stoji, ako bi se moglo, neka se izaberu neki učevni redovnici koji bi knjige koje dolaze, narodne ili pučke knjige, kako stoji, koje dolaze iz Hrvatske, kaže Grga Matić, našemu pučkom ili narodnom govoru jezika ugodili ili iz nekog drugog jezika preveli. Što zapravo direktno pokazuje da su se oni u Bosni osjećali na neki način strancima prema knjigama koje dolaze iz Hrvatske, jer ih je trebalo malo prilagođavati jezički. Evo mi je zanimljiv fenomen. U školstvu, u franjevačkom školstvu, u bosanskom franjevačkom školstvu onog vremena. Ovdje se neizostavno ime svakako i Ivan Franjo Jukić, doćemo do njega, samo trenutak. Kad opet spominjemo fenomen bosanskih Franjevaca i generalno Bosne Srebrene, koja je mnogo izvan granica današnje Bosne, i propitivanje da li je to bosanstvo ili hrvatstvo, da li može biti i jedno i drugo, i da li je to sad isključivo ili nije,
ovdje mi je zanimljivo istaći ovaj prvi prijevod Svetog pisma zvanično, kako stoji u jezik slavno i lirički izgovora bosanskog. On je štampan u Budimu 1831. Ako otvorite predgovor, u predgovoru se negdje spominju svi naši slavno ilirski narodi, kao plemena, kao posebni narodi unutar jednog većeg plemena, opet slavenskog ogranka, pa imate, ne znam, Katarinu kraljicu bosansku, ali imate Ivana Despota srpskog, ili ne znam, imate Dalmatine, imate čak Mađare, Slavonce, Istrane, Hrvate, ali imate i Bošnjake, i ovo žutom ispod na kraju, je kako stoji ispod, onda opet Servijanci i tako dalje. I sad, ako jedna individua u datom momentu, kada nisu formirane nacije u današnjem obliku, ali imamo svijest opet o narodima ili plemenima unutar ovog slavno-ilirskog konteksta, ako on kaže, ja se, u vlastitosti našeg jezika izgovora bosanskog najpodobniji vidim ili vidiše. Znači, u tom zajedničkom supstratu slavno-ilirskom on bira bosanski, ali u svemu tome također poznaje i neke Bošnjake. Onda je jasno da neko ko je Slavonac, ako bira jezik koji nije slavonski, koji nije, ne znam, dalmatinski, koji nije servijanski ili, ne znam, crnogorski, jasno je kojem narodu taj jezik jeste najbliži. I jasno, ne moramo ni matematički je jasno, ne moramo ni objašnjavati koliko je Bosna Srebrna kao fenomen bila sila privlačenja, sila okupljanja toga doba i koliko je bosanstvo u tom segmentu bilo integrativno na slavenskom jugu. Ovo mi je bilo zanimljivo da poredim, mada se dosta zadržavam, možda i nepotrebno na nekim detaljima, izvinjavam se. I vraćam se sada na Jukića još, koji, evo, kao Slavoljub Bošnjak kaže, u Bosni je, ne znam, jedan narod slavijanski, Bošnjaci su ogranak tog naroda, bosanski se govori u Bosni, narječje koje se u Bosni govori je najčistije i tako dalje, tako dalje. I onda opet ovo je u skladu sa praćenjem ove komponente kod Franjevaca, da li ona ide prema bosanstvu ili negdje se miješa preko katoličanstva sa hrvatstvom, pa na kraju čak i skrene potpuno u hrvatstvo preko Gaja, recimo možda, ali ne možemo da zanemarimo pojedinosti koje su ultra bosanske. To imamo kod Jukića, kod, ne znam, Kneževića pogotovo, koji se suprotstavlja skroz, čak govori tamo i o jeziku Srba i Hrvata i kaže ne, mi smo Bošnjaci, opet slavni narod, a oni su uzeli naš jezik za osnovicu standarda kao zajedničkog jezika i tako dalje i tako dalje. Sad je ovo šira tema, da ne ulazimo u neke pojedinosti, ali evo, crno na bijelo ističemo neke fakte iz historiografije. A suprotno, evo, od samog Jukića u ovom kontekstu imate nešto što ja nisam, recimo, mislim, dosta ovoga naravno ranije nisam znao. Svi vi ćete se možda sa nekim ovdje detaljima sresti prvi put, ali u Mostaru je 1873. Izdat jedan pravopis za učione katoličke, kaže u Hercegovini, i Franjo Miličević je autor. Ako pogledate djelatnost Franje Miličevića i kasnije u njegovu društveni angažman, zapravo vidite da je propagirao čisto hrvatstvo, pa čak i pripojenje Bosne i Hrvatskoj. U nekim tekstovima, u nekim časopisima, recimo Glas Hercegovca, to nije možda Miličevićev tekst, ali Glas Hercegovca kao časopis, recimo, ima ovaj članak o pripojenju Bosne i Hrvatskoj i ta pučka, odnosno kako se to tačno zove, ja političke termine tu dosta još ne raspoznajem, pa da ne bih pogriješio, ne moram ih ni imenovat. Uglavnom, ako poredite ovaj franjevački segment i onaj maločas koji smo vidjeli, vidite da jasno se vidi da su oni u nekom raskoraku. Mislim, generalno hercegovački i bosanski franjevci opet imaju svoj raskorak također. I ako govorimo o jeziku i nacionalnim odnosima, vraćam se sad na ovu temu od prve škole i prvih odnosa u društvu, vraćam se na 1866. godinu, koja je opet svojevrsni početak društvenog angažmana po udžbenicima, po proizvodnji udžbenika, po vilajetskoj štampariji kod nas. Jako je zanimljivo da je to vrijeme korespondira sa ovim nacionalnim pokretima. Sad ovdje imate izvor da Ujedinjena omladina srpska iz Novog Sada ima neke aktivnosti, pa preko udžbenika propagira ideje u Bosni,
onda Topal Osman Paša tamo hapsi pojedince poput, ne znam, Nikole Kačkovića, Vase Pelagića, Save Kosanovića i čak ih protjeruje, neke od njih protjeruje iz Bosne, zabranjuje im rad i suzbija nacionalne srpske interese kroz školstvo i kaže, evo vam vilajetska štamparija, evo vam bosanski udžbenici koje štampamo za škole koje se koriste u Bosni. I dakle, bilo je jasno da, kao što ste vidjeli kod Grge Martića, da nam knjige dolaze iz Hrvatske, tako su knjige dolazile iz Srbije, ali evo onda je došla vilajetska štamparija i kazala, suzbijamo ove ultranacionalne interese, imamo domaću udžbeničku produkciju i čak Topal Osman Paša kaže, prijeka je potreba narod učiti, čitati i pisati. Znači, vidimo neki direktan vladin upliv u angažman pismenosti preko samog školstva i neizostavan je ovaj takozvani Vukov bukvar ili primjena fonološkog principa Vukovog pravopisa, kako to volimo terminološki reći, da je najstarija kod nas i 1867. godina korespondira s tim. Sad, kad govorimo o tom posuđivanju knjiga, evo jedan izvor od Vuka. Kaže, u Vukovoj prepisci stoji da su Bošnjaci dolazili u Beograd i naručivali knjige za Bosnu. Sam Vuk, ovo je citat iz literature, Papić, evo, 1978. godina, vidite podvučene neke dijelove. Ako se pitate ko su ovi Bošnjaci na koje Vuk misli, sigurno to nisu možda jesu bosanski Franjevci, evo sad da budem korektan, možda jesu bosanski muslimani već tog perioda, ali ja mislim da su to bili bosanski pravoslavci koji su naručivali knjige iz Beograda, a Vuk ih naravno zove Bošnjacima. Ništa strašno, ima toga i u nekim drugim primjerima, poput recimo u literaturi kod Petra Kočića, poput nekih kasnijih političara i tako dalje. I da još ne bude ništa strašno za sam pravoslavni, tako reći, korpus ili komponentu u Bosni tog vremena, imamo podatke, ovaj podatak prenosim od Mitra Papića, čini mi se, o srpskim školama u Bosni. Kaže se da je u Bosanskom vilajetu u 1858. godini crkveno-školski odbor u Sarajevu uputio osmanskim vlastima školski program i u tom školskom programu stoji gramatika bosanskog jezika, stoji bosanski jezik i da bi plan bio odobren. Ali isto tako svjedoči se da je kasnije to bosanski promijenjeno u izvještajima pravoslavne crkvene opštine u Sarajevu, da je to promijenjeno u srpski, jer dakle postojala je i jaka nacionalna srpska svijest, ali istovremeno na nekom službenom planu postojala je svijest da ima to bosanski društveni okvir i moralo je biti negdje opet registrovano bosansko službeno imenovanje jezika, a opet po novoj literaturi kolegica Zanida Pomozini iz Zenice, Edina Solak, je istražila taj dio literature i pokazala kako se službeni jezik u osmanskom periodu naravno negdje nazivao i hrvatskim i srpskim imenom, ali zvanično u vladinim dokumentima, u salnamama, u časopisima, pa evo i u školstvu traženo je bosansko imenovanje, ali ne samo imenovanje, nego i sadržaj. Nisu puštani nacionalistički sadržaj kroz obrazovanje. To je bila vladina politika. I sad ako se zadržimo zaključno na ovom osmanskom dijelu, do sada šta smo prošli, imali smo onu školu u Tolisi za koju vežemo, kod Orašja, za koju vežemo onaj udžbenik na kojem piše bosanski jezik, i imamo ovu školu u Sarajevu iz 1858. za koju vežemo evo gramatiku bosanskog jezika i bosanski jezik, ali i srpski jezik preko ovog mijenjanja plana i programa. Mislim da je nedovoljno poznato, naravno, da su evo pravoslavne škole u Sarajevu imale u planu i programu bosanski jezik. A pogotovo ako sad sve ovo saberemo sa onim prvim slajdom i udžbenikom Sarajevo Publishinga, nemam nikakve loše namjere prema Sarajevo Publishingu, ali imam prema zvaničnim podacima u našem obrazovnom sistemu, koje naravno uvijek treba i uvijek je poželjno dorađivati, inovirati, unapređivati i tako, to nije ništa strašno, da se nalaze i neke greške i neke nedostaci. Dakle, Benjamin Kalaj po svemu ovome nikako nije mogao u sklopu neuspjele bosanske nacije uvesti bosanski jezik pa da to propadne pa da se onda ukine. Ovdje imamo čak spomen i kod katolika i kod pravoslavaca
i bosanske nacije u smislu tog integralnog bošnjaštva, imate spomen bosanskog jezika direktno u školskom sistemu. Kako god to mi doživljavali, to je samo ono historiografski gledano. I to se kosi sa ovom opće prihvaćenom tezom da je Austro-Ugarska uvela, pa je to ukinula taj neki bosanski jezik. I ovo je onaj dio gdje sam rekao da ću više o bosanskom nego o drugim. Ovdje sam dužan da kažem da također postoje u osmanskim dokumentima tragovi i zvančni tragovi o hrvatskom i srpskom jeziku u tadašnjem školstvu. Ja ih ovdje neću sada navoditi jer idem dalje kroz bosnističku perspektivu, ali kažem vam direktno već hrvatski i srpski jezik imenom i čak i nekim drugim parafraziranim imenima su priznati i u osmansko doba u Bosni. Ne samo u Austro-Ugarskoj, nego i u Bosni. Evo to nekako zaključno za ovaj prvi dio. I evo da ne zaboravimo i muslimane, pošto smo imali pravoslavce i katolike. Samo trenutak da još ovo negdje spomjeram, ako mi to se bude dalo. Aha, super. Ovo je službeni ovaj vilajetski glasnik ili glasilo Bosna i kaže decembar 68. obrazac školske svjedodžbe. Kod ispitatelja Rašida, kako stoji, djeca su polagala bosanski jezik. Ovo je opet osmansko doba, korespondira sa rušenjem mita o Benjaminu Kalaju i uvođenju bosanskog jezika u škole. Dakle, zaključno za prvi dio ovog izlaganja, i kod pravoslavaca, i kod muslimana, i kod katolika imamo direktno u školstvu službeni bosanski jezik, već u bosanskom vilajetu pred kraj Osmanske uprave Bosnom, ali to ne znači da imamo samo bosanski, imamo, rekao sam već, i kroz glasila ovakvog tipa, kroz službenu periodiku spominjanja. Čak recimo imate ime srpsko-bosanski ili, kaže, tamo polagali su hrvatski jezik na nekom ispitu, a u zagradi stoji bosanski. Dakle, imate tu jedno provijavanje svijesti o već toj trokomponentnosti i u to vrijeme, ali glavni je zaključak da na nekom službenom nivou ipak imate dominantno bosansko ime. Kao što je bilo ime i bosanskog vilajeta, nije bilo bosansko-hrvatsko-srpski vilajet. Ovdje se sad vraćam na tu famoznu 1907. Dajem iz školskog kataloga iz Mostara, iz jedne djevojačke škole, ovaj podatak kako je 1907. na 8. prekrižen rukom bosanski jezik u imenu predmeta i upisan srpsko-hrvatski sa crticom, ali pogledajte, još je nešto prekriženo, istočno pravoslavna vjeronauka je prekrižena, a upisana je srpsko-pravoslavna vjeronauka, što opet kažem korespondira sa jačanjem nacionalne svijesti naših komšija i susjeda u tom periodu. To je poznato, evo, sredina stoljeća, tek se formiraju nacije, to korespondira sa svim tim. I ovdje opet želim da razvijem jednu dominirajuću gestu, zapravo ne samo gestu, nego jedno dominirajuće kulturno pamćenje. Ako bismo prosječnog studenta, pa čak diplomiranog profesora, pa čak i nas koji se malo po obavezi direktnije bavimo ovim pitanjima, pitali šta se desilo kada je Austrija ili Austro-Ugarska ukinula bosanski, šta je se desilo? Mi svi kažemo, aha, evo dokaz, uveli su srpsko-hrvatski i tu stajemo. Uglavnom, osim kad imamo i one dopune da su Bošnjacima ili muslimanima u to vrijeme dopustili da nastave koristiti bosanski. I to ne smijemo zaboravljati ako govorimo o ovoj 1907. godini. Ali evo da zanemarimo taj dio da je bosanski bio zvanično ukinut, a Bošnjacima dato pravo da ga nastave koristiti. Evo da ne idemo sad u tu priču. Generalno složit ćete se sa mnom da mi svi kažemo, aha, znamo za 1907. ukinut je bosanski, uveden je srpsko-hrvatski u smislu imenovanja. I to nema ništa sporno. Ali onda negdje zaboravljamo šta još praktično u društvu postoji. Da li kao što je u osmansko vrijeme postojao zvanični bosanski, ali opet u tragovima i pozamašno i hrvatski i srpski zvanično, ali eto mi to nekako kao zaboravljamo. Da li je i ovdje, osim ovog srpsko-hrvatskog, postojalo nešto što nije integrativno u ovog tipa? I ja ću dati jedan podatak opet direktno iz školstva da pokažem da ipak jeste. A to je ovo. Ovo je bukvar i prva čitanka za srpske osnovne škole u Bosni i Hercegovini. Pogledajte, na kraju stoji 1908. godina.
Dakle, postoji udžbenik, ovo sam ja slikao, udžbenik imamo u reprintu ili možda i originalno izdanje, ne znam, sačuvano. Ovaj bukvar i prva čitanga za osnovne škole u Bosni i Hercegovini, štampan ovdje 1908. već drugo izdanje u Mostaru, zanimljivo. I pogledajte sadržaj ovog bukvara. Srbin, Srpkinjica na Svetom Savu, nisu mi sporni ovi nazivi pjesama, a nisu mi sporni ni sadržaj unutar pjesama, ali su u kontekstu kulturnog pamćenja da imamo zvanično uveden srpsko-hrvatski. Ovdje već 1908. kaže ja sam Srbin, srpski sin, ime mi je Radivoj, sa srbinstvom padaj stoj i tako dalje. Veli srpskog oca sin, pravi srpski sin i tako dalje. Ali nastavlja se pjesma ime Srba mači krv što mi u srcu vri, od matere sveti dar, srpski jezik i oltar. Dakle, u sklopu opet prava na identitet nacionalni, na jačanje, nacionaliziranje u srpskom imenu, ovdje imate i otvoreno protežiranje srpskog jezika kroz školstvo, što je prirodno. Nije ništa to u neskladu, ali samo trebamo znati da je osim zvaničnog srpsko-hrvatskog, Austro-Ugarska čak i osnivala konfesionalne škole. Pa recimo imate, nisam taj slajd pokazao, meni bilo zanimljivo u Mostarskom arhivu pronaći tamo dokumentaciju, sad se neću tačno sjetiti naziva škole, ali kaže, čini mi se, samostalna zadruga mostarskih Srpkinja. Tako poetičan naslov. Tako se zove škola. I te samostalne zadruge nisu samo bile u Mostaru, nego i šire. I tamo opet imate direktno, naravno, srpski jezik, a već je austrijsko doba. Kao što i u ovim pjesmama imate. U sve tri ove pjesme se, čini mi se, spominje srpski jezik, i srpstvo ili srbinstvo i tako dalje. Sveti Sava opet kao neko ko je vezan za školstvo. Evo da se ne zadržavam na ovim detaljima, negdje ćete sami ili u naknadnom djelovanju ili ovako sa pauziranjem moći da pročitate ove pjesme. Meni su simpatične, zanimljive su mi. Kažem, nemam ništa negativno vele reći o njima, mada one same po sebi nose negativnu konotaciju, pa čak i neke negativne posljedice sigurno. I izvinjavam se, još ovdje ću reći da sada idu oni svjetski ratovi, već stvaranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, i ovdje imamo u tom segmentu onda i Bosanski sabor i te političke igrarije oko opet službenog jezika, da bi se u 1918. u Kraljevini SHS, pa kasnije Kraljevini Jugoslaviji, uveo onaj famozni službeni srpsko-hrvatsko-slovenački, pa kasnije se to ipak sumiralo na srpsko-hrvatski, poslije je bilo srpski ili hrvatski, sad samo prolazim u detaljima kroz nešto što znamo onako javno, ne moramo se na tome zadržavati, ali interesantno, evo to nisam pripremio da ne gubimo mnogo vremena, ali ću ovako prepričati. Naišao sam u literaturi na interesantne nazive predmeta. Imate tamo naziv naš jezik, imate naziv jezikoslovna nastava, imate još neke neutralne nazive između Austrije, u ovom periodu prije Jugoslavije i negdje još između. Tako da je jako zanimljivo, će to biti negdje ispisati u nekoj monografiji, pretpostavljam, o jeziku i školstvu. I ja ću ovdje, kad govorim 1823. sada premotati 150 godina unaprijed i vratit ću se na početke modernog školstva, na svoj prvi osnovne, a to je prijelaz Jugoslavija, savremena Bosna, odnosno nezavisna Bosna i Hercegovina, odnosno 92. 93. to jeste školska 91. na drugu je jugoslavenska, već 92. na treću nije. 93. je jako važna za zvanično vraćanje bosanskog imena u bosanski ustav i zato je 23. opet zanimljiva kao projekcija šta možemo očekivati 23. Kako je stanje, to je sada zapravo. I vraćam se na početke 90-ih, na vjerujem pomalo poznatiji, ali isto tako interesantniji, u nekim detaljima interesantni dio. Vidjet ćete koliko nekih zanimljivih detalja ima za koje možda niste pretpostavili da ćete se s njima sresti. Moj kontekst ovdje i metod jeste dokumentarna građa preko službenih dokumenata ili preko školskih programa ili školske dokumentacije evidencije, preko zakona, preko službenih listova ili
preko školskih svjedodžbi. U nastavku ću dosta koristiti školske svjedodžbe, ali ovdje imam potrebu da kažem da se društveno uređenje s početka 90-ih diriguje preko 3 službena glasnika. Sva 3 postojeća službena glasnika na našem podneblju imaju u sebi ime republika. Republika Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Republika Herceg Bosna. Ovdje je izlazio prvo Narodni list, pa kasnije zapravo Narodni list Hrvatske zajednice, pa kasnije Narodni list Hrvatske Republike Herceg Bosne. Interesantno, onaj ko manje zna, neko to pozna, neko ne, Herceg Bosna ima i Republika Bosna i Hercegovina, to se ovdje ne vidi, ali ona opet negdje čuva i to bosansko ime, kao što je i Republika Srpska u početku bila Republika Srpska Bosna i Hercegovina, čuvalo ime Bosna i Hercegovina. Prvo je bila Republika Srpskog naroda, pa Republika Srpska Bosna i Hercegovina, pa tek onda na kraju Republika Srpska. Sad, ovo je društveni kontekst, kao što je osmansko doba imalo svoj društveni kontekst bosanskog vilajeta i onih salama, ovo su moderne salame, tako reći, ova 3 službena lista, i važna su mi negdje da pokažemo kako se kasnije obrazovni sistem i položaj jezika u obrazovnom sistemu direktno veže za ove službene listove, za dirigovanje društvenih uređenja. Da nije, da opet razbijemo jednu da kažem, predrasudu prema jeziku, nije jezik osnovni krivac tome da mi imamo ovo trojstvo, da imamo to sveto trojstvo, tako reći, u društvu. Nije tu jezik ili nije samo jezik, nego je to puno šire i puno dublje. Evo, kako smo svjedočili već od osmanskog doba imamo taj tronožac. Ali ovdje, evo, kažem, kompletno društvo se dijeli na troje. Imate one prijedloge, ja se izvinjavam, napravit ću mali gaf, da mi se ne bi isključio laptop, ja nisam uključio ovaj svoj punjač. Zanaida, može preuzeti nekim komentarom samo dok uključim laptop, izvinjavam se. Ovo je samo osigurač, mjere opreza. Ja se vraćam za 3 sekunde. Možemo ovo smatrati kao pauzu u školi, Mali odmor, ja? Mali odmor u školi, da se čisto da... A tamo nekako je došlo zgodno na prilazu 2 bloka predavanja, tako da nije tako ni strašno. Tu sam, super, sad mi je već ekran malo ljepši, bio mi je potamnio, prepao sam se da ćemo se izgasiti. Da, hvala na ovom komentaru, ovo jeste taman jedan prelaz, jedan dobar odmor. Ja sam se čak malo bio možda prenapregnuto, da kažem, navio ko na trci. Izvinjavam se i na tome, možda malo i prebrzo, negdje prelazim priča, možda malo i previše detalja iznosim, ali evo, u sve većoj želji da sve više podataka u ovolikom periodu od 200 godina iznesem, evo, oprostit ćete mi na nekim brzavicama mojim. Evo da krenemo. Uređenje društvenog sistema, društvenih propisa početkom 90-ih veže se za ova 3 službena lista, kako rekao. I pogledajte ovo. Sad se ne bavimo jezikom, bavimo se valutom, bavimo se poštom, bavimo se saobraćajnim tablicama. Ja ovo zovem druga 3 jezika. Platni promet, poštanski saobraćaj i putni saobraćaj. Jezik je saobraćaj, jezik je komunikacija, vi se saobraćate ili obraćate nekome i imate isto ono što imate u Narodnom listu Herceg Bosne, imate Hrvatske pošte, to jest Hrvatska Republika Herceg Bosna ima svoju markicu poštansku, ima svoje poštanske tablice, evo nema novac zato što je nedovoljno bila jaka da ima svoju monetu, nego je posudila iz Hrvatske hrvatsku kunu koja opet svoje početke veže za nezavisnu državu Hrvatsku kao raniju valutu. Sad se kuna, znate, to mijenja u euro, to je novi proces. Ovo su također društveni segmenti identiteta, ne samo jezik, i ovo je u kontekstu saobraćaja također jezički sistem, uređen jezički sistem na koji se nalaze i neki simboli. I te simbole pratimo u obrazovanju sada. Ovo je isječak iz jedne školske svjedodžbe, ovo desno i ovo lijevo, ovdje ću pomaknuti. Ovdje piše ravnatelj Hamdija Sadžak, to je moj prvi komšija stolački, skoro vrata do vrata u zgradi,
koji je rahmetli, evo posvećujemo na neki način ovo izlaganje. On je dugo vezan, Stočani ga svi poznaju kao nekog koji je vezan za školstvo, pa i u ratnom školstvu u izbjegličkom ili prognaničkom blagaju u tamošnjim okolnostima. Recimo, lično ja sam morao polagati razred u tim ratnim okolnostima. Ovdje još nije rat, znači još nismo došli do rata. Imate ravnatelja Hamdiju, imate Herceg Bosnu u pečatu, imate šahovnicu, to jest imali smo, ali imate Hrvatska zajednica, Herceg Bosna, nije još republika, ali gore opet piše negdje Bosna i Hercegovina iznad, to je poznato, to sam već spomenuo. Kaže općina Stolac, naziv škole, osnovna škola Stolac. Ja pamtim kod dijete stolačko da moja škola nije se tako zvala, nego se zvala osnovna škola Ragib Dizdar. I sad se pitam kad je prije promijenuše, jer je ovo već 92. godina, ova svjedodžba ovdje opet lijevo nema godine, piše 199 i nema godine, piše da je 4.12.1990, znači to je kraj 92. jer 93. već smo bili u ratu, tako da je ovo mogla biti samo 92. A svjedodžba je moje sestre, tako da znam da je 92. Ja znam koji je razred sestra bila. Piše ovdje Jasmina Hodžić na ovom uvjerenju, ovo je zapravo uvjerenje koje vidite da je pisano u brzini, negdje je pogrešeno. Dakle, izdvojio sam ovaj nacionalni simbol na pečatu, izdvojio sam ime Herceg Bosne i, što je naša tema, podvučeno hrvatski jezik. Sad se ja pitam ko je mojoj sestri u Nezavisnoj Republici Bosne i Hercegovini s početka 90-ih nametnuo, mogu to osobno reći, nametnuo hrvatski jezik. I istom ovom mom komšiji Hamdi Sadžaku koji se mora potpisivati pod ovu šahovnicu, koju opet ne moramo gledati kao nešto negativno, to je nacionalni simbol koji je sve u redu, ali samo ako je nešto u nevrijeme i na nemjestu, onda može biti problem. Isto to ovdje pratimo ovo zapravo. Cilj je da se zadržimo na ovim tablicama. Kiseljak Mostar imao tablice sa šahovnicom, dakle, i kao što je Stolac imao pečat sa istim tim znakom. I sad pogledajte ove svjedodžbe. Dolazimo do Hercegovačko-neretvanskog kantona. Piše ovdje lijevo BiH, Federacija BiH, Hercegovačko-neretvanski kanton, znači post-Dejtonska Bosna, također isti taj nacionalni znak. Ne možemo da ne zaključimo da zapravo ovdje jezik ne igra ulogu direktnu, barem igra jednu od važnih uloga, ali ne direktnu, nego se ovaj nacionalni simbol prepisuje od ranijih simbola. To je crno na bijelo ili u boji ako hoćete ovdje. I opet odštampano je hrvatski jezik. Znači imate odvojeno hrvatsko školstvo, to je poznato, već početka 90-ih u okolini Mostara, i ne samo u okolini Mostara. I evo jedna mostarska zvanična svjedodžba, hvala Jasmini Šukalić na ustupljenom materijalu. Također s početka 90-ih Jasmina u Mostaru, sve Jasmina nešto ispade. Ova Jasmina, kolegica moja Mostarka, je učila hrvatski jezik u svojoj, sad samo da se sjetim, nije ni važno, da malo žurimo, odštampano je na svjedodžbi hrvatski jezik, ima iza vodeni žig šahovnicu i početak je 90-ih u ovdje već Mostarskoj 92. Prva piše gore desno, 91. na drugu. I kad pogledate ovo 91. na drugu, to je jugoslavenska škola. I mi smo u Jugoslaviji bili prva na drugu, već druga na treću nismo. Dakle, vlasti tamošnje, evo to je dokaz, iz onog narodnog lista Herceg Bosne, pogledajte ovdje lijevo uspravno, gore, obrasci iz školske 91. na drugu, to je svjedodžba sa upisanim hrvatskim jezikom. Dakle, proračunato, neko je imao uređen sistem upravljanja društvom i imao je školske svjedodžbe sa obrascima čak za jugoslavensku školsku godinu koji je zvanični bio srpsko-hrvatski. Ja sam to korespondira sa mojim obrazovanjem. Moj prvi osnovne je bio zapravo srpsko-hrvatski, učio me učitelj Vic koji sa mnom u razred su išli. Evo, pozdravljam ih, Dario i Irena. Evo, danas smo na neke 3 jezičke nominacije. Tada smo imali jednu, ali evo u ovim svjedodžbama kaže hrvatski za moju 91. Dakle, ja da imam svjedodžbu iz prvog osnovne, bila bi sa hrvatskim jezikom. I pitam se, ako još nije bio rat, ko je to dopustio?
Ovdje imate i ovu odštampan nacionalni simbol također. Međutim, u Zagrebu imate Zagrebačku medresu Ahmet Smajlović, Republika Hrvatska, isto je vrijeme, čak malo kasnije, 93. I kaže, hrvatski jezik je prekrižen, upisan je bosanski. Hvala kolegi koji mi je ustupio ove materijale. Evo da neka izvor bude anoniman. Dakle, u Zagrebu je bosanski, u Stolcu mom je hrvatski 92. na 3. U Stolcu već 91. Dobro, danas, šta imamo danas? Danas je u županiji Zapadno-Hercegovačkoj isto hrvatski jezik sa istim nacionalnim znakom. U Herceg-Bosanskoj županiji, mislim da je to kanton 10, ako se ne varam, također je hrvatski jezik sa hrvatskim nacionalnim znakom. I u Srednjoj Bosni, evo u Gornjem Vakufu, je hrvatski jezik odštampano sa hrvatskim nacionalnim znakom. Ovdje ne možemo da zanemarimo ovo Bošnjak. Znači imate ovog Ervina, hvala Ervine, nećemo reći kako se preziva, rođen je u Njemačkoj, koji je, čini mi se, negdje u Livnu ili Glamoču, učio hrvatski jezik i dobio istu onu svjedodžbu ili jako sličnu kako je dobila moja sestra 92. u Stolcu. Dakle, imamo taj kontinuitet nacionalne prisutnosti u školstvu i u nacionalnim simbolima i u imenovanju jezika. Dakle, u upravljanju društvom, tako reći. I danas nije rijetkost da se ponavlja ta Stolačka 92. Da recimo u Srednjoj Bosni imate i u Jajcu također ove slučajeve sa nametanjem hrvatskog jezičkog identiteta pojedinim đacima u školi. Neko namjerno upiše recimo medicinsku školu koja ima samo hrvatski plan i program pa uči hrvatski jezik, tu nema ništa sporno, ali imate ove slučaje koje podsjećaju na rane 90. Ovo je stanje danas i stanje ima kontinuitet. Sa druge strane, sa srpske strane, rekao sam da ćemo ovaj period malo više ići na tronožac. Sa srpske strane imate srpske tablice Srpskog Sarajeva, imate Narodnu banku Republike Srpske, već zapravo ovdje Srpske Republike, kako stoji, Narodna banka Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, ne Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine, ali koja je evo srpska. Imate pošte Republike Srpske. Dakle, platni promet, putni saobraćaj i poštanski saobraćaj je ultranacionalno identificiran. Ovdje stoji na novčanici Banja Luka 93. Kome je ovo novo, ništa se ne čudite, u Kninu, u hrvatskom Kninu je postojala tamo Srpska krajina i imala je svoje novčanice slične ovima. Dakle, ovo je upravljanje društvom. I na istom je tragu i ovo svjedočanstvo ili svjedodžba iz Republike Srpske iz Banja Luke 95. godine na 6. koje je sad, pazite, ekavsko, ćirilično, naravno, evo, ali ekavsko nije moralo biti i odštampan je, namjerno potenciram ovu riječ, odštampan, već pripremljen, ime jezika je srpski jezik. Ništa opet neobično, podrazumijeva se na jedan način, ali kažemo, to je dio jednog šireg uređenja društva. To smo to. I sad, danas na prostoru entiteta Republika Srpska šta imamo? Imamo jedno šarenilo, Prijedor, 2020. srpski jezik, Bošnjak je u pitanju, Hodžić se preziva, evo opet nekako slično, ili mom prezimenu. Dečko se, čini mi se, preziva Hodžić i u srpski jezik mu je upisan u svjedočanstvu u Prijedoru. U istoj školi jednoj djevojčici je majka joj, čini mi se, ne, otac joj je Enes, opet u Prijedoru, upisano je jezik bošnjačkog naroda, a ovamo desno, čini se da je riječ o Srebrenici, ako se da. U Srebrenici imamo svjedodžbu 2012. na 13. upisan je lijepo bosanski jezik i željnost. I ovo što nije u boji, što vidite lijevo u tabeli je iz službenog glasnika Republike Srpske, to je važeće, najnovije današnje, imate ostavljeno prazno mjesto. To je napredak, nije već pripremljeno ime jezika, prazno je mjesto, ali ima tamo zvjezdica i kaže u skladu sa opet formulacijama u njihovim formulacijama Ustava i tu dolazi do manipulacije oko današnjeg naziva i sadržaja jezika. Dobro, ovo je šarelno danas i jako važno, sve ove svjedodžbe imaju opet srpski vodeni žig, odnosno srpski nacionalni znak.
kao što je identitet zapravo takav. Međutim, kao što je Herceg Bosna paralela sa Zagrebom bila u raskoraku, tako evo i Republika Srpska u raskoraku je sa Srbijom i sa Kosovom. Kosovo ima bosanski jezik, evo ovdje svjedodžba desno, i svjedodžba ili svjedočanstvo iz Republike Srbije također ima bosanski jezik. Jako je važno, jako je simpatično da se u Sandžaku, u srbijanskom dijelu, tamo uči i srpski kao nematerni. Jako zanimljivo, nešto posebno zanimljivo. Dakle, imate taj pristup nacionalnom jeziku, imate pristup državnom jeziku, što negdje može i korespondirati, naravno. Dakle, Bošnjaci u Sandžaku uče bosanski jezik, ali uče srpski kao nematerni, poštujući svoju državu u kojoj žive. To je ovako zanimljivo rješenje, ako negdje bude diskusije. I evo vraćamo se na ovu, kako u Srednjoj Bosni vole reći, B komponentu, mada ona nije komponenta, ona je integrativni model. Ovi ljiljani nisu niti ratna zastava, mada jeste prenesen na armijski grb sa onim gore kapom i sa onim mačevima, ali armijski generali su bili i Srbi, Hrvati i Bošnjaci, da sad ne spominjem njihova imena, isto kao što je Neno Marković zabio koševe Hrvatima tamo sa ovim ljiljanima. Dakle, nije nacionalno, nije nacionalistički znak, kako to vole reći u ovom drugom entitetu, ali i čak imate nešto simpatično na novčanici Narodne banke Bosne i Hercegovine, 3 imena kao na cigaretama, 3 formula 5000 dinara ili dinara, ili 5000 dinara možda, i 5000 dinara. Je jako simpatično. Imate ljene kao državni grb, imamo znači poštu, novčanicu i tablice. Paralelno, dakle, postoje 3 pošte, postoje 3 tablice i postoje 3 novčanice s početka 90-ih i to su druga tri jezika. Ovo se nastavlja sad u jeziku kako? Prvo se nastavlja maternim jezikom. Ova svjedodžba lijevo je iz Hvala gimnazije 29. novembar u Zenici, što mi je ovo ustupila. 91. na drugu kaže materni jezik. Evo i ovdje je prva na drugu jugoslavenska, ali kaže materni jezik je formulacija. Iz službenog glasnika bosanskog svjedodžba o završnoj osnovnoj školi, prazno je mjesto. Mi koji smo pohađali ove škole znamo da se tu upisivalo bosanski, ali se također i po onim uputama ministarstava upisivalo i drugo nacionalno ime jezika. Poznato vam je, za one koji malo dublje ulaze u ova pitanja, da je samo u kantonu Sarajevu u posljednje vrijeme nekoliko uredbi izdavano kao školama kako da upisuju ime jezika i mi smo u državnim školama, u neparadržavnim, to jeste u državno nastrojenim školama, ako tako kolokvijalno mogu reći, imali u republičkim bosanskim školama imali tu mogućnost i druge nominacije. I tadašnji ministar, evo ne mogu se sjetiti koji je bio, već 1995. godine bila jedna uredba da se dopusti i drugima upisivanje njihovog jezika ove svjedodžbe. I ovo se osim nacionalnog znaka, zapravo državnog, koji možemo zvati nacionalno, danas zadržalo. I danas imamo prazno mjesto, nada se ima i odštampane, novija tehnologija to dopušta, ali imamo, tako da kažem, prodržavnu obrazovnu politiku. Imamo državne grbove, recimo u kantonu Sarajevo, u Bihaću, u Zeničko-Dobojskom kantonu, ali imamo nešto interesantno. Osim bosanske formulacije za jezik, evo danas u Sarajevu, našao sam tu svjedodžbu lijevo, imamo 3, ne 2 škole pod jednim krovom, nego 3 predmeta pod jednim krovom. Bosanski jezik književnost zarez, hrvatski jezik književnost zarez, srpski jezik književnost. To je svjedodžba lijevo. Svjedodžba u sredini ima bosanski jezik, svjedodžba desno upisano je bosanski jezik. U sve ove svjedodžbe se može upisivati i bilo koje drugo, po zakonskim odredbama, i bilo koje drugo ime jezika. Jako mi je važno da osim imena jezika pratimo ili pratite i izgled svjedodžbi, da pratite jesu one prodržavne ili su kontra nekim državnim elementima. Jer simpatično je da, to ću vam prenijeti, da u Srednjoj Bosni zakonski je ovjereno da B komponenta, kako oni vole reći, ima državni grb, a H komponenta ima, pa svojevrsni, moram to reći, paradržavni, ali to je, kako oni vole reći, hrvatski nacionalni simbol, pa eto, možda se može i opravdati. Brčko, neizostavno Brčko, liči, slično je, kako neki rekli, liči federalnim kantonima sa bošnjačkom većinom, ako ćete biti brutalni danas. Znači Sarajevo, Zenica, Bihać ima slično kao Brčko, ovu prodržavnu obrazovnu politiku u nacionalnom simbolu, ali u Brčkom imate integrativni model obrazovanja
imate posebno upisivanje i hrvatskog i srpskog jezika i pohađanje, osim bosanskog, i imate integrativni nepodijeljeni obrazovni sistem. Već u nekim dijelovima srednje Bosne i zapadne Hercegovine i južne Hercegovine imate asimilacijski obrazovni sistem. Sarajevo je negdje pomalo asimilirajuće, ali je također kao i Brčko integrativno. Dakle, zaključno 3 su obrazovna. Za Naida ne znam koliko smo vremena potrošili, ali samo dok završim rečenicu pa mi odgovori. 3 su obrazovna modela koja se vežu za Dakle, zaključno, ja imam još nekih slajdova, ali ne bih vas umarao više. Kad sumiramo sve ovo što sam govorio, imamo negdje, da kažem, i one 2 škole pod jednim krovom, ali imate i ovo, da. Evo vam 2 škole pod jednim krovom, super. Zapravo ne, nisu. Ovo su mostarske škole koje su sa 2 strane grada, nisu pod jednim krovom. One su imale nacionalne simbole, današnja tamošnja vlada je ujednačila simbole kantonalnim grbom na obje svjedodžbe, samo jedna zelena, druga je crvena, i na jednoj je bosanski, na drugoj je hrvatski jezik. Ovo nisu, kažem, obje su medicinske škole, javna ustanova mašinsko-saobraćajna i medicinska, mada imaju još po jedna, ima strojarska, ima druga medicinska, dakle imate kao 2 škole pod jednim krovom, ali nisu 2 škole pod jednim krovom. Ja sebi prebrzo pričam o svemu ovome, ne znam da li me išta razumijete, valjda će se razumijeti u nekom pažljivom slušanju. Dakle, pozitivan je primjer Mostara gdje nema sad ovih ultranacionalnih paradržavnih simbola, nego su kantonalni simboli, ali nema ni državnih, pa je možda šteta što nema ovog državnog znaka. I ovdje još imam neku priču, evo, kratko ću, pošto sam pripremio slajd, sva ova priča se pomalo uklapa u teoriju jezičkog imperializma i jezičkog genocida. Ova karta je lažna, koju vidite, karta jezika je lažna, nije dobra. Ovo je prava karta koju sam morao sam praviti, neću ih sada tumačiti, sad već sumiram. Samo u ovom sivoj zoni nije zanemariva, ali je mala, nema bosanskog, sve drugo ima. Ovo je 91. na popisu, a ovo je sadašnje stanje. Malo je drugčija danas, ali opet je cijeli teren pokriven bosanskim jezikom. I evo, otvaramo priliku da neko nešto i priupita ili pita. Hvala mnogo. Ja sam se malo umorio danas i ovih dana Zapad institut je jako intenzivno. Mnogo je sadržaja, evo, ipak stižemo na sve strane. Ja se zahvaljujem na prilici da govorim o ovoj temi još jednom i evo dajem riječ svojoj kolegici. Hvala na ovom izlaganju. Ja bih nešto razmišljam, možda ne bi bilo loše s obzirom na to da je isteklo nam vrijeme. Vidjeli smo puno primjera raznih svjedočanstva, zapravo dokumenata. Možda da iskoristimo možda još minutu, 2, 3, 5 za neki zaključak, neki možda, ne znam, čisto, evo, ja bih mogla krenuti, znači bosanski jezik je postojao i u osmansko doba, postojao je austro-ugarsko doba, kad je ukinut bosanski jezik, nije ukinut istovremeno i srpski, znači srpski opstaje, a bosanskog nema, bosanski je pretvoren praktično u srpsko-hrvatski, ne znam, bilo bi interesantno, nisam upratila da je negdje bio samo hrvatski, moguće da je to bilo, možda mi je to promaklo, pa nema bosanskog, pa onda danas se dešava da malo ga ima, malo ga nema, u zavisnosti od toga gdje i šta je, možda neka zaključna rečenica, 2, 3, 5. Nekako mi to nedostaje. Hvala. Zapravo ja volim, kao što neki naši poznati književnici vole reći, postavljati pitanja, otvarati Pandorine kutije. Ovdje je puno pitanja postavljeno i puno pitanja se može postaviti i puno dilema je otvoreno. Ne moramo striktno davati zaključke, ali ću ja dati jedan generalni zaključak. Nešto slično i hvala za Naida na tome. Ovo je jako precizno od tebe bilo kako si sumirala ovo što smo izložili. Zaključak može biti da je
ovo jako osjetljiva tema, identitarna pitanja, nacionalna pitanja, pitanja života čak, ljudi su čak i ubijani zbog jezika, evo da ne idemo sad u tu crnu priču, jako osjetljiva tema, jako osjetljiva pitanja. Zaključak može biti da, jedan od zaključaka može biti da jezik, ono što sam govorio neki dan nastavnicima, sigurno ako nema nikakvu, onda barem nema prvu ili glavnu ulogu o podjelama u našem društvu. To zaboravite, društvene podjele su dirigovane sa strane nekim drugim nastojanjima, a jezik je samo dio društvenog uređenja. Jezik je i prirodna pojava i društvena datost. Jezik se uređuje društvenim pitanjima kao što se uređuje medicina, saobraćaj ili vojska ili bilo što drugo. Jednostavno mi moramo urediti stanje jezika u društvu i sasvim je prirodno da jezik s tim u vezi, ja to ne volim reći, ali kako kažu, jeste i političko pitanje, ali ne politikansko, ne ideološko i ne dnevno političko. Ne smije biti uskostranačko pitanje, ne smije biti dnevno političko, ne smije biti ideološko pitanje. Jezik je društveno, pa je time političko, jer politika primarno za mene znači upravljanje, kako je jučerašnji naš gost Tomislav reče, politika je, kako je rekao, nalaženje najboljeg mogućeg rješenja za društveno uređenje, upravljanje društvom.